Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kenang bagi patba jeng kisnong baper ki bahap apo ka West Shillong constituency kini osong dalam kijong diskor ya kinong rem bagi kertong ki yang menekoni ki election MLA mentakas nam arhajar arpulai bat ki mat rekam jong ki lada ki job bat bani osngorut ni ki kertong ki brang mi thamai syakne ke jeli jong san perthai ki ai ke bapenlong ya ki ban mi syakmat menekon ya kini ki election ha ka khat pratarek urampang arhajar arpulai ke dorbar snong lomding jeri kala penlong ya away ni ki benta ba barok ki kertong kin pensngau ki pat ba ki jing ang nuat jungki lada ki syajiat ban long ki nong mi khamat shaking dorbar tawan ke jela ha West Shillong constituency ki don rungut ki kertong ki bani aireng rei tang saungut ki lapoi shaking rensan bakentup yu kertong jong ka All India Trinamool Congress uba Iwan Maria u kertong jong ka BJP uba Ernest Mauri u kertong ka UDP uba Paul Lengdo bat ka kertong jong ka Congress ikong Bethlin Dekhar kat bau kertong jong ke NPP badu kertong jong ke VPP ki klempoi syakane rensan tugine sengap kinia ki jutang jong kini saungut ki belawan syakamat upat ba hakane kesengi Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Takum kena samla ngai ba klade kapur ba ngade banmi sakhaman ladang ala menyerap ikinong kendong ladang alra menyerap ikwe kijai benriu kiba hakatu kapur banga ngatre kapur kam ngatre bale ngamla ban nyerap hapo sor sibun kikam kiba nginglale kapur mengitre kikam paper ngila ailat ngila nyerap ikibreu hakaba kilala ban seng la kajong kakam ni ai ki training ki ni ai exposure trip babon nang ba kinla ban yang hala ki jong kijat te menta ngarong ipi ka vision junga ba ka mission junga mo ka vision junga kalong ba ngakwa ba ka we pa ka we kalong yi kinbit kinbiang kam tam kilong yi ibaduk akwa ba kinbit kinbiang ngamla bandong ba nganla bang ai kam ya borok hoi ngamla bandong rek ke bangala bandong bala lada jia kumnuk no blay udar rengkat bangan ong bangan job ya kan katong bandong kong ka jwa kalong ba hikna samla kinbit kinbiang ha ka vision dokumen jong ka BJP kamat ka beningkong ngilara ang tu pila ban page pila ban lek sa website pinui hande nga try bun ki betray kam sarkar hapo Meghalaya hadu menta kadang ya kata ka fifth pay commission kinong try kam sarkar ki ham su bhai kata ha ka vision dokumen jong ka party BJP ha ka ngilakran syai balarang iwan ha kabor ngin implement ya ka 7 pay commission pikwa nung pa kata nung try kam sarkar na try baro pikwa namar ba hapo Delhi ka sarkar BJP kala ai tulop ikinong try kam sarkar da ka 8 pay commission ngi pasakut sa ka 5 pay commission kaway na kata kabar hoy ngidei basimjai simkhong sa ki long kemi material society bang iong mo hanrei ha ka dokumen ha ka vision dokumen cho ka BJP ngi ong ba lada don ki bakha kun kin thei yin ai san pho hajar tangka la ka mentai ti kun kataru kam nei ba shutho ngi don kalat ban ai bat ka balai ngi don ka thong namar ba ngi ai jaj ai thong si kilong kumi mo lada don ki kun kin thei jong phi ki ba pas ba kamut ibawan syakmat ngin ai ke skuti kata ka dikamat ka thok apo ka election manifesto but kidon sibon
kibenta kiba ngikren ru syapang bansol ya ka unemployed. Kasai Kongres, hak ini kekenti, hak manifesto kejangka, kepala permit dangsyen, kakular, banpet, baga hok ikentai, baki ikin yo ilaga hok kejangki, ya kena kentai, ki bedang puli, Kasai Kongres, kedon kejing temu, ban penai ki kata free education, ya kena kentai, nadu kelas KG, nadu kelas 12. Pi kat tungka right to education ni don kata hak kebagi kena ke dia banyo kisahlah aki kena pulih kata bagi yo kata free education nadu ka snam nadu ka real snam nadu kat south snam kata jengki kena ndai ngam shinu I bagi kata kan salansa jela berawai ka right to education kalau ke betul kampala umar belayu kani dan penting ya kini kipa ki bakamai kibala penni la ka unsep tang ban penni pensan ki ko na jong penni school lagi PE menta bon ki drop outs balai bagi kini kipa ki don show kata ka la bagi yo ajnya la ban penni school lagi kena but haba ka don drop out rate kalau shabab banget kata ka drop out rate ki kena sama ki syia yang ka shini shitai but ki shunam ki bang ya ha bagi yang salah Dila dalila ban ay kat free education kan penting ki terpen jong ki long ki long pa jongi. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na Kasai Kongres na kabenta ka 5-star Meghalaya. Don iba udon jitu bagi bit business don iba penting apa kaji tujuh kira ke sport tidak iba bit bahwa ni civil service tidak iba bit bahwa menong shop boleh tidak kaji tu yang kaji iwe nani kabeh kalau batek tadi berbaklah Tiket ada business terus umur sekarang politik kurma nado natenrai ada lagi ngadu publik dan kawai itu nak cikin cuma pada kalau kan ini banyalam ban sandur ban tahu kata kata kecil cuma kumul putri kami kata nadan kami ganti kami berhul kami teriakan hal ini teriakan nah tu manimanra ya healthy H for healthcare E education A agriculture and allied sector L law and order T, tourism and hospitality. H, holistic economic growth. Y, youth empowerment. Kata tadi, healthy Meghalaya. Bantuan yang ada di negara betul kami yang kebangan ada. Aku akan benar kami yang santri E. Education. Kuliah law. Masters na university nakalapa ni DBA pagpasyasin sa lula ng lugar bakang ba nako hindi besarong ngobrol kasi mo manyo banyak DBA pagpasyasin sa lula manyo experience Lighton Assembly Chipo's dan KSU Sats dan District Council experience like nanti energy background hadir hostnya dari dua tidak habis selamat tadi energy empathy kaji Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya.
Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka